Tomislav Vejić bavi se fotografijom posljednjih 40 godina. Nekad je u osnovnoj školi bio tehnički odgoj, pa se između ostalog učila fotografija crno-bijela. To smo razbijali i tako to me potaknulo i od tada, evo do danas. Za oko mu zapinju različiti motivi, od pejzaža preko aktova pa sve do mode. Svaki puta se iznenadim kada negdje dođem, jer kad je nešto novo, kad vidite, ulovite zamrznete taj komadić vremena, pretvorite ga u fotografiju, jednostavno ne možete nekad vjerovati da neka scena za 12 sati totalno drukčije izgleda. Postoje pravila u fotografiji kao i u svakom poslu, kao u svakoj struci, ali nekad je možda čak i najbolje da je prvo pravilo nema pravila. Talent je naslijedio od oca slikara, a kao otac najviše uživa dok fotografira svojega sina. Gledaj mene u objektiv, ne? Okay. Digni glavu sad pa gledaj kao prema nebu, ne? I malo rotiraj desno glavu, ne? Takav je život kada ti je otac fotograf, moram biti model stalno. Pa definitivno je bilo dosta, znate, kad jeste mlađi, tipa onako 8-9 godina, kada otac vama stalno govori joj daj stani se tu i ostani miran ovako i ono, ne možete jednostavno, jer da klinac, hoćete trčati po suru, hoćete se zabavljati. Ali kak jesam odrastao, onda više bilo kao, tata, ajmo ići negdje pa me fotkaj da mogu pokazati prijateljima di sam bio. Viktor je bio prisutan i u trenutku kada je tata Tomislav okinuo fotografije kojima je osvojio vrijedne nagrade. Zadnja nagrada, koja je u veljači koju sam dobio, Sonijeva, od Svjetske fotografske organizacije. I moram priznati da je stvarno bila čast biti u toj izabranu grupi od 300.000 ljudi. Za dobru fotografiju brzina nije vrlina. O ovoj nagrađenoj Tomislav je promišljao 2 godine. Ova fotografija snimljena je u Gorskom kotaru, dronom. Jer upravo to što sam pretpostavio kada bude cesta da se vidi, znači da nije prekrivena snijegom, a da drveće, znači te jele budu prekrivene, da to mora jednostavno ispasti dobro. Bila je prognoza vremena da će cijeli noć i jutro će padati snijeg, i brže bolje sjedni u auto i crta u Gorski kotar. I stvarno, evo, ono što sam planirao, tako je ispalo. Nagrada nije novčana, osvaja se fotografska oprema koja je iznimno skupa. Kada fotografiram ne pazim oko sebe i često puta padnem i do sada sam poprilično opreme slomio, tako da to jako dobro dođe osvojiti nagradu i opremu u stvari. Fotografijama više ne zna ni broja. Jedno ne radim više ono što ne želim raditi. Ovo je pastuh, ovo je posao, to je, ne smiješ se približiti, griznu buta. Posebno mi je drago za ovu fotografiju, s kojom sam tu Nikonovu nagradu osvojio, što je sin moj bio sa menom. Znači, smo fotografirati lampione koji su bili puštani i stvarno kad smo došli na Sljeme ispalo je odlično. Znači, ispalo je da lampioni polako plove i u grupi idu, a dolje se vidi kao more. To je biti magla gdje probija ulična rasvjeta. Čak je bila priča da nisam vjerovao da sam dobio, znači 3 puta su me slali meni, nisam vjerovao da sam dobio nagradu. Stvarno jest. A možda bude još koja, to se ne može planirati. No planova uvijek ima. Sljedećih godinu dana sigurno ću završiti u Čilu i na Antarktiku. Taman plivu.